saiki wis met. Iki asline Rio yo ngono kuwi lho asline iki. Ya. Jambalas sih Mas, ra apa-apa. Mumpung munggah. Nang kene. Ngeno ngekno. Sing mikmu iki kok. Mik. Aku tak berkenalan dulu ya. Mik sampean minggiro, Kong. Neng ndi to, Jo? Sampean kene lho. Wis. Oke. Selamat malam ya, Ses. Niki Ses napa meneh? Halo, iya juga. Kalau malam Ses, kalau siang apa ya? Apa ya? Apa? Sama nggak tanya aku? Iya. Ini Mas Sawit SEWIT dari Malaysia dulu kan? Oh sekarang gitu. udah balik nih. Iya. Indon. Oh betul Iya. betul Iya, betul. betul. Iya sekarang kenalan lagi ya. Oke. Penting jambu alas dik ya. Oh iya. Oke. Asik. Ayo Mas. Ayo yo. Yang merah gak apa-apa. Ora apa-apa ya kuwi. Ridho Karuno. Sajese Mas. Galingan manis sesame. Asik. Bos kelingan ramah keoyone. Restoran kasih sayangnya. Harapan iku lakon dadi bojone. Asik asik. Sayangnya Ayo sampai bawah. Ayo sayang. Ayo dek, bisa mana dek? Monggo masuk, monggo silakan. Ayo sayang. Ayo sampai bawah. Sekali lagi. Yung Ridho Karuno. Dan